ngarang kano to kiba koigi ambush toroga sathakiba deadly ambush sathakiba sisina amu yenga kanda koigi fresh oina chingda leiba law and fibam si masi kari ni haina thambini uza chingda di law and order si leitaba kuire aduga maruina akoi chingda leiriba akoi tampakta leiba army central security forcing se sisiga koi state ko mega si asi coordination leitaba haigidra mari samnada ba haigidra ko ama adumai dum tawgi mami madum ta leire ko ada अखोई हम लाइन हम खंदुसी उबिदुसी मयामना अदु द आर्टिकल 355 अदु अना हाइबगी प्रेसिडेंट रुनजे मनुंगदा थम्मे मपादा थम्दजो हाइबी बहुत चम चम प्रमाणदने कुलदीप सी अखोई मणिपुरदे लेरिंगी सिक्युरिटी बाइजे लेरिंगी ने किनोम तवरमने अखते ते याम हायदे अखोई स्टेट गवर्नमेंट की एमएलए मिनिस्टर लेजरी बमोजु अकन मने अथोबने लेजरी मिने को अथोबदि हानिंग दे को अकन मने गा लेजरी मिने मोजु अंगम मने गा लेजरी मिना गरतौनी मोइदो वारो गिबे आबा कुलदीप ने हेड लेरिंगे मणिपुर सिक्युरिटी बाइजे ने हेड लेरिंगे मनुंगदा केनोम अदुम तौ लेरमने सिमा याम समना मयामना सिदगी माइ मागी वाहन थोगदम हन्नबिरो अदुम आई समना मयाम थमजगे अदुगा सिंगदा केनोदा आसाम राइफनदा नोमै कापे सिरे आसाम राइफन सिरे को आसाम राइफन सि कनग्रपोनी ay कोई अकन मने अब मणिपुर दे आसाम राइफन हायगा मयाम तिगु चनरी मी किनरी मिनी आसाम राइफन से जानगिना बोना बदा धरना देगी मैरा लेली खोंगचि चलबे अब चल कांदा कांगला दे माइ बिन की खाइ कन बखोंजा म चंग कांदा पुक्तोकना ग्रिमनेबा हाइदि आसाम राइफल से इंडिया पुंबदा आसाम राइफल की बता कनो से बटालियन से निफु तरुक लेबे इंडिया पुंबदा मदुगी मनुंगदा मणिपुर हाना कुनगनी थोइ लेरमने कुनि थोइ तांकक द सुम चखि अनि चखि द मरि चखर कांदा खुदि ट्राइम पाल लेनेबा बटालियन ने कोइ जो कंपनी ने बटालियन ट्राइम पालसी बटालियन द लिसिंग जानी की चांग छाजु अदु लेरबनेबा अदुगी मपांग कन कांबु द थोमे को थोमैसी हुजिबावदा लाइव याम फाबामना हाइगद्रा खादे मसिदा मोइना अखोइ मणिपुर की लालो बाइ तारे को मैतै ने खरे मपुंग मणिपुर लालो बुदि क्याम ममिंग पनदे नगागी वरी नगागी लालोबना तोबने हाइबामा कुकी लालोबना तोबन नेरेटिव अनि लानै को अदे अहुम सुबा नेरेटिव्स दा आसाम राइफन जिंगु मोइ मसेन कापसना मोइ मसेन जे आसाम राइफन जि कनोनि मोइ नाकन अनि मोइ तानाबा नाकन सोमसाइ की आसाम राइफन जिंगि संसकलोंगी आसाम राइफन का कापसलक मने अद सोइना ने हाइबाम का नेरेटिव्स अहुम नेबा अमबो रे फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपल ने क्लेम तौरिबा आसाम राइफल सिंगी सिंगी मरुप ने हाइजरीबा चिंग दे याम हाइजबा चिंग द खोइ तरो खंदा कुइ लेरे हाइबा मोइ द नोमै थोमक द नोमै कापमनि को मोइ सिरमनि को मी सोमनि को अदुदा कनाना कापमिनो ने मोइ हुजिबो खंगमद्रे नत्रगा खंगना मसीदी कोइगी मयाम हाइनेबी कांबुदुनी अदुनी नत्रगा अदुनी सोंनगिनी असे अमने सिस्पेयर तोब कांबुनी अमने सु तोब कांबुनी अदुना अमा हाइनगा मसी कोइ सोइनेगा हाइदोक्तिर खत्रिर खंद्रेबको मदुगी फिबम द लामनेना हजिक लो एंड ऑर्डर सी सिंग द कमाइ तौरी हाइदि चुंगदि लो ऑर्डर हाइ वाहि जि बॉक्सिंग जि समनदा फरमने वखंदा सुवे लेत्रेबा अदुना मसीदा कोइगी मणिपुर की गवर्नमेंट ना सुम येंगको ngसाइगी कंडेम दि मयाम तौनै को कंडेम की फॉलो अप एक्शन जे कइनो अखोन कंडेम दु तौता दि कंडेम दु अखोइ से सी का से हम सारे दि फेन थादौ नत्रो एसी थादौ नत्रो आदि सादि सादु कोंनबम तौदौ नत्रबा यानिंग दि थबम तौदौ नत्रबा निंथम दादा याम इंगै दि फुदि अथाबो वा मोइबो फिरोन से जादौ नत्रो अद कंडेम हाइगा कंडेम दुगी मखा तारकबदि अम चछदैबा मखोइ हुजि बौद स्टेट गवर्नमेंट ना तौरि सिंसे नत्रा अदुना सिंगदा हुजि की नोंमै काम सिदा सु ngasi की टॉपिक की डिस्कशन की टॉपिक सी कइना दे यारानी सिरे सिंगदा लो एंड ऑर्डर की फिबम से करिनो हाइजनि को सिंगदा लो एंड ऑर्डर की फिबम जि करिनो जि से लो एंड ऑर्डर हाइबो वाइ सिंग जि समनदबना बो फरमनेबा समनदि खरबो लेनरिबो इनिंगनेबा सुमदम लेत्रेबा माइ थोबो पानाबनि माइ थोबो कामनाबनि सिंगदा हुजि बौ नोंमै कामनाबा एम्बुस ओबो मयाम थोखरेबा कानाना तोइनो कादबनि खंगदि आदि कुकी की जगह दा कुकी यानी खुलदा कोई की कोटलेन के कोजिंग की मरदा दा कोई थादो की पास यावना मोइ धर्म की लुचिंग बा निहुम नोमै कापसी की मी खसोइ को अदु कना कापिनो दुम खंगदि होजि की इंटेलिजेंस की क्याम फेलर होगे लो एंड ऑर्डर जी क्याम फेलर होगे फाब ngam da kana कापिनो जी बचै खोयन दना दुम लेदना अदुना थिजिंगरे दा थिजिंगरे तौलेबा अदु की माइना अखोइ येंगदुइ मिंग जी मनाक ना पद खुंदारिबा कांगलुप तु द रेस्पोंसिबिलिटी फिक्स तौदोरिब्रा नत्रगा अदु की कांगलुप मानबा अतोबा कांगपु हमने कालुप अम तोखनै रा हाइबि छै अदुम छैने चिंगदा टीएम खुलेंदु नगाई खुनी कै दोमै कुकी न केने बी न अदुम एम्बुस ओखलमि को अदि हानि कोलेन के कोजिंग ग जेनि कुकी खुनी मरता कनो जिंग थादो की पासर यावना मोय नि मातो मिदिन को अदमै अदुन कना तोदु न अदु माय छिंदा बादि अम खुलम मै थारमे खुलम तोरमे अदुसु कना तोद स्वाइ मणिपुर मनुंदा सोंदा म्यांमार में जागा केने बी
कुकी नेशनल आर्मी बर्मा कांगबुना लंदारगा सी नामली वांगली जेट चोरो दगा मई हंजन हंजन थाबा अदगी कनो थाना काना कना मले देने अदुगी मनाक्तगा मई थाबा मयाम तौबदि असोनगी केने किनोना बी ना याव तरोपने अदु मखरा नयक सेको स्वाई खरे नंगना मनुंग से तौनबा जगा सिदि नगा तोइरा कुकी तोइरा अदि फेसबुक सोशल मीडिया की वरीवर कांबुचना नगा तौबने थादोबा कांबु म कुकी तौन थादोबा कांबु थादोना दम जर खोइंग लेबा मसिदा कोइ हाइनिंग बाइजसनो गवर्नमेंटना सिने तौबने हाइगदमने सिनेबा गवर्नमेंटना मखोइना सिगी कांबुना तौबने हाइतादि हाइनरोएबा हुजि मचिन थीबम यावरेको सिगी आसाम राइफलना थीरिरा आसाम राइफल मोइ मसिन कापनरगा नगादा मारन कुकी दो मारन तविरा नतर नगागी कांबुना कापगा मोइना कापति हाइरिबरा कुकी कांबुना कापति हाइरा अहुम दुमकदा मदि कापनेबा लाइरा कापतो नतेबदो मी सोइ सिरि मिनेको आसाम राइफल मचिन सोइनेबदि कापने मोइना हाइनबा किनोदुनिको सोशल मीडिया दा कइदा हाइनरिबा मयामदुदा अखोइना रिफरेंस तौजरगा अदगी अखोइना हाइजरिने नैनजरिनेबा हाइजी कनोने आसाम राइफल मचिन कापसनबने हाइबमा लेरे अनि सुबदा नगाना कापने हाइबंगा अहुम सुबदा कुकी ने कापने हाइबंगा लेनरिनेबा अदि माइ मागी मरम पिनरिने अदु पिनदाजु पुनम अहुम जिमक मचिन थीबम दि यावरेको अहुम दिमक दामदि कापतोइनेबा यस अदु करी असिदे मोइ अहुमने सुम जेनना सुम लेरिसे करी गिनो सिंदे अखोइना आदि असिदा आर्मी इंटेलिजेंस ना मतम जाना सिने कापने सिने तोबने हाइबसि करिगे हाइदबनो नंबर 1 नंबर 2 अखोइगी नावाइ लोकताकता ऑपरेशन समर स्ट्रॉम ऑपरेशन का हाइबर ममिंग थोन बयाम तौइको लोकताक त कोम्बिंग ऑपरेशन तौनो फन लोकता सी तंपाकी सी इसेन जेमम ले पोदे चिंग मांग याम ले पोदे सी हेलिकॉप्टर मयाम सिन कोइ पाइ पाइदना एरेन अखोइगी मोइगी कई अखोइगी पेट्रोल चट पाइगदा नोंथलोम दि को नत्रगा मोइगी केनो मे थीबो खुंबगी यिंगचलिरा केनो म फोटो कापिर खंगदे को याम पाइब लोकताक से याम ऑपरेशन तौ खुनिंग लोकताक स्वाइ याम पाइबगी अखोइ याम तागिम ना होय अदगी 2015 दा चांदेन डिस्ट्रिक्ट की अखोइगी पारावरोल दा अखोइगी इम्बूस ऑफ डोगरा रेजिमेंट इम्बूस ऑफ मदर हेलिकॉप्टर गने याम सिनैसे चथोक चचिन लालहोबा क्रोन चेंगी खोटी कदवी खोटी तौदन को अदे हंदक कुइ कुइ सिदसु कामना थादोगी लीडर खरा हालम मतुंग दा अखोइगी हेलिकॉप्टर ना से केनोगी से कोटेन कोजिंग की दम काप अनि मक्ता इम्बूस रोग थादोगी लुचिंग भार पैदो मदु मतुंग दुजी कुन कुइनेदना मयाम इरांग लापदगी हेलिकॉप्टर दगी पोरग पेराट्रू कमांडो र केनो थाददना थौइदे कुमदबीगे तेउदना खरा कइनो कइनो म खरा येंगीबा ट्रेनिंग तोइरा मोइ कई रिएक्शन तोइरा खंगद्रेको खरा छिनेबा अदो ngaraंगी एम्बूस तो बजिदा हेलिकॉप्टर के खरा पाइन खोतर करोन करोन जेंगी गाना को मथक दगी नमदना खोतना हादि लंदाव हाइ नते को लेबाक अमदा मसागी प्रजादा नोंथक दगी एरियल अटैक तो हाइ नते होयादि मथक दि पाइन खोता हाना तो गिम याम दो सजिक तंपाक लोमदा नावाइ तौदन हेलिकॉप्टर पाइन खोता याम तौनगीदना अदुमाइना खरि तौरगा हारिबा नोंमै कापनैबा कांबुदु करोन जेंगी कमाइ तौगी कनानो खर खंनो होनागदो मतलब नोंमैसि एत हिट एंड रन टेक्टिसना थोक कापम मिनिट अमनि मोगी कापम तो दो आयो मोरु खर कापम मगा नाथो सिंगी बते याम कुइन कापनरिबो गन फाइट टू इन स्वीट एट लिसि पुंगमदि कापनै हारिबो को पुंगमोंदि कापनै हानि मोगी मीडिया रिपोर्ट को कोइदि खंजदि मनु मसा मफम चला यिंगिरु न चदमनि को पुंगमगी चांग कामतादि याम कुइ कापनरिबो आर्मी मैम पाव फौरग स्वाइदगी लेबा रेनफोर्समेंट ना चिंगदि खोंग चटबदि यारोय जे खंग पोनी मीना एडवांटेज स्टेज दा एडवांटेज पोजीशन लौरगा लेगिबिना चिंग ने खोंग चटबदि तपने खंगना मदादि हेलिकॉप्टर की मतेंग के लौगना खोतना नतगा मना किंग ड्रोन गा थागतना खोतना खर कइनो खोंगुल लीबगी थबक से मसी खरा तौगिदबसे मसाइ सिदने बा कोइना नैनबसिदा वहांग सिदा कोइना याम तोंगान तो वहांग मयाम थोलगा मी की माई मागी ओइबा मोड पिनरक दा तौनै पोसे सी पुनमक से अखोई किनोनेबा अखोई सिक्योरिटी की मोगी फेलर हाइतारे मोगी मसाना मसाबु अखोई चिंगमी सिंगी मरुपनेगा हाइजरी मेट्रो मोजिबो चिंगमी सिंगी मरुपनेगा चिंग अदाइदा नोंमोइना पांचले कापसलेको अदु कनाना तौइनो सुम मा खंगिंद्रेको अदु दादी मोगी इज्जत मोगी हैसिंग बजे काय चक्रगे हाइमिदा अदु मोगी वाफम दुने खोना हाना अहान बराम दai thamni je asam rai phanna natraga army na natraga intelligence na government na kaina torga kanana thokdok to thon bado perpetrator bu haigadra action dur bu haigadra natraga khoi gi attacker bu haigadra ko haning bam hairo moi marwal germany ko madu gi torga adu kanano si matang matam chana miyam da khangan bam dai phana ba thi baduna amani ga koi thi thi baduna ko aduga phab joi ngamak to man di dai wakhanda masi मोगी मरमदी मोई कइनो खरा करी मयाम हाइनाबा मसेन मबाइरा नत्रगा तोपा म सीज फयारा नत्र सुरमदी ओर मनेबा अदु नत्रगना थी खंगी दबदम ओर मनेबा को अदुदी सीददी मोई गवर्नमेंट ना हुजि बॉबी ओइबा कनाना तोइनो बु खंगमददी थीबदुदी एदी ओके सर माय लुने लबजे ओके सर हौजि से अखोय फागी दी मैम फाबा यारमनी मणिपुर के अखोयगी इंटेलिजेंस ऑपरेशन हाइ तारे मसी से अखोयगी मल्टी टायर नेटवर्क तक कोई डिलाइट तौरग लेनी अखोयगी स्टेट की सुलेरे मणिपुर पुलिस स्पेशल ब्रांच लै दुगा अखोयगी सिदै सिदा कनो सुलेरे एनआईए आईबी ने सिंग मैम सुलेरे हाइ तारे मसिदै सिदा अखोयगी तौगे हाइ तारगदी अदुम तौबा याबगी फाबा याबगी पोट मैम लैबसी
याबा तंजा मैम दम तौगिदना लेरे अदुना सिदसु करिगिनो हाइबो वहंसिने अदुगो जानंदोनसु थंबिकिबसे कनामदा रेस्पोंसिबिलिटी लौदे हाइतारे अखोइ आइसु तौदे पोर लोइन हाइदोंनेरे हुजिकसे कनान तौबनो खंगदे अदुगा गुज एनएसए माइनस वाइ मोइदि याउदे अदुगा सि तौरमतासु अखोइगी ईस्टर्न फ्लिंग नत ओदंबा याइ हाइबो मोइगी हाइदो अखोइगी म्यांमार दे एक्टिवली ऑपरेट तौरगा लेबा कांगबुसे सिसिना तौरमबा याइ हाइनसु हाइदे अदुगा नो वन इज टेकिंग दी ngasai kanose responsibility kanaamda lौदे हाइतारे अदुगा अमो अखोइना अमरदम येंगबा याबसि मसिसे करम्बा अखोइगी एयर कांगबुना बो मोइसे कापनारिब्रा नत्रे हाइरा कांदा नेगेटिव से नत्रगा लाकदोबा consequences करोमदा पुरकना बो होनाइनो हाइबगी पॉसिबल लाइ हाइतारे डाइरेक्ट से कनामदा लौद्रबंदना सि वफम जिम लाइरे ओजा पौजल चाउदों लाक्ति ओजा लाइरिबा फिबम स्टेदा हुजिक हुजिक सिंगी लॉ एंड ऑर्डर की फिबम से करमाइना थंबिने ओजा लॉ एंड ऑर्डर चिंग गतै जुनते तंपाकसु लेतिदा 2023 से अदुगे चपसाव मेक लारब एग्जांपल हमने हाइतारे को करा वाइदे लेगे और मणिपुर लॉ एंड ऑर्डर लेते नॉट ओनली फॉर वैली हिल्स की तो से को वैली बो लेते ना अना बाइफोकेट तोरबा अखोई स्टेट अमदबु का लॉ एंड ऑर्डर अना मसिगी लॉ एंड ऑर्डर की वारी जिदि अमम दा हाइतारी यामना केनो हाइतारे इम्पोर्टेंट ओए हारे कांसिदा थवैना ओहेंदाबदा हाइबा आथदे रिसोर्सेस लई मेन पावर लई मणिपुर पुलिस याम वेरी हाईली ट्रेन केनो ने पर्सनल ने को मखन खुदिंग मक्की इरांग थेनराबा रायत थेनराबा सिंग द चला कांसिदा अखोई की थबक तबु ngamba मणिपुर पुलिस कमांडो को अदगी इंसर्जेंसी की लालौबगी इशू लेबा फमनि अदुना पुलिस हाइबसे मसागी दुम याम हाइना ट्रेनिंग तोरबो ट्रेनिंग हाइबदी माई एक्सपीरियंस लाक्सर पोन वातने अदुई मथक्ता मोर देन 70,000 ट्रूप्स ने लेजे तोंगान बा पेरा अमदी अखोय हाना लेजरिबा केनोसी की मथक्ता हाइतारे पुलिस फोर्स अमदी तोंगान बा सेंट्रल फोर्स की मथक्ता 70,000 ने लेजे अदुई मथक्ता हुजि हाइबा कोब्रा टीम गाय लाइने को अदुबु येउ कांददी अखोयना येंग कांददी मसिगिसे अखोयना खंगबा उबना अमा अखोय हुजि एम्बुस पांथोखरे सुमाइन तोरे अद एम्बुस से कई मरमी पांथोइनो नागे पांथोक्तबो एम्बुस गातनी फॉर एग्जांपल चिंगी जगह आमद लेरे चिंगी जगह से अखोय स्वाइसदा लांगोल मथक्ता नोमै कापना रेन खलसिने हा लांगोल कापतोबो कांगुसिन कना होजन अदुम अतोपन लागा यामते कापम यागदा एरिया ऑफ डोमिनेशन नेम सुलेना ईस्टर्न साइड अदगी सोमना लेबा साउदर्न साइड अदगी लेबा मैम सिंगी बॉर्डर की एरिया से कना खुलिंगी करम जगह करी कांगू लेगे करम लालौबना अदवाइदा ट्रेनिंग कैंप लेगे अदिगा बॉर्डर क्रॉप चंगन बयाबगे हाइबगी पोतुदी अखंग मिनि खांगने खले यस ओमना उखुलदगा मोगी बैंक का लुट तौदो बैंक लुट तौगी पैसा मैम लौगी को मतम कना तौनो खांगदे अदु मनुंग खांग मिनदी खांगे अदु इंटेलिजेंस रिपोर्ट आइजे फना हाई वाइने हेक्टा मियाम पिथोनो देव नोइना इन्वेस्टिगेट पुलिस नत्रगा एनी सेंट्रल डिपार्टमेंट अमना और इंटेलिजेंस का मै लेनबा कांगु मना तौरिबा इन्वेस्टिगेशन दो हेक्टा पिथोरो पब्लिक ते एक्सेसिबल ओइरो हाइतारे को ओइबम थोकते कई मरम गिनो हावा अंतदि मोनि इन्वेस्टिगेशन तौदोरिना इन्वेस्टिगेशन जो कोई लाउथें खलजी ऐसी कांगू चिसनरे सुमान चिसनरे चिसनरे है तागे दो चिंग रो अदो तोय कांगू सिंग लाउथोते बट हुजिकि ले रिपोर्ट से दी कापना रिपोर्ट से खुलाई पाइबा मछेन ने खुलाई पाइबा मछेन कापना बनी लाइन ऑफ ड्यूटी ने मोने सी ले हिरि दो अदना मणिपुर गुंबा लम्ममदा अखोयगी एनी सॉर्ट ऑफ सेंट्रल और पैरामिलिट्री फोर्सेस का खुद थोकना बदा सीबा हाइबसे ngasi ka kiwanate ngang ka kiwanate 2011 da ai sa ju yawe embus sama to ko embus se akoi nimitu da phungyer gi matam du gi MLA wamba unau sang kesing ma ko samene lo kan jo ko pawi mani ka chale pawi mani ka pa kan sida wai udiam sange tension lake kamai to ge ha kan sida unau sang gi gari maning sida ko ina mane koi alto car na chali ko hot pawi mari ma kitang han thoki bane thawat pakan sida kitang heng ka sida nongmai ma kon je barang tai aduga
sidi kam tore na da ko khangman nak pa yam thin abane akhoi ga kamne bi jaga siga adu da akhoi na changin ba kan sida akhoi pau mini matam da pau lo lo changos lo chang kan sida thengna ba kana thena ge kan da emus to mi do adu nongmai am pa ga AK47 am pa sila bu thengne jing da ge akhoi man ka har pane kitang har pane moi kumna rak pa sida marak sida thengne ji AK pa nu pa amani sila kan sida akhoi ju jam khane ngam me ma ko adu da man akhoi da no mai kapam ma gidi ai discussion awar da yaw du man re adu learning point ti kyam thina deadly we ge have the ching da le ba ching gi experience le mi le wai nation I am haigira mo haigira with deadly precision madu da mini pan si gi bane akhoi ge lamina sing mi sing se loina ma akhoi ge ching mai da yam noi ti hai ta le ma ko I tho kan si no me am pala kan si da amate hing de mini pan civilian ani ma ga akhoi ge security personnel tar ko si akhoi ge lamina ba saksa mina ba ga ni aduga akhoi gi phungya gi MLA na chingya ching ma khar ona gi hojiki ching da top clinical ambush hai baje yamna akhoi gi pre plan tor kan to pot amadi oi do ne na nga ngi do IID ju pokhai hai bane ko aduna bom nung gi lang sin ari ni na hojiki hai ba jaga do kana ne hena lingi hai baje di akhoi akhang mi sum khang jang mani hai tare ko oi bi ya bana kana no adu photsom da su innocent I am na moina hai re akhoi ga mari kaim len den but innocent I am gi manung da leiriba akhoi gi power kano hai tare ko power gi magi leiriba hierarchy hai tare si kana kana da kai kai lege hai bodi awa khar gi da hai bodi thungang ling muiwa gi da magi power na kyam lege moi ga army chief na kya lege som dana akhoi gi absolom na kya lege hangsi de na kya lege hai du ma mayam na khangba khangda khangde ba tangkul kangu sing tangkul naga fruit sing khang ngone intelligence la khang ngone aduna sigumba attack ama perpetrate to ngam ba se isam chamba kangu di oiroi na aduna masini attack sim to la ingam sina han ba nate adu chingda magi area of domination magi tangkul nagana yamna leiba mafam cookie na dominate to ba for example kangpo pi hai bi fragile hai bi ha sine ko chu champu da ha si madung I am na changan no me ka pe hai do bra matai gi sinau sing koi le la hoi bu sing sina no me ka pe hai do bra mai magi spheres of power and namely influence namely adu di hai patang mid usala kana khana ro kana dum pop ta wa ta ne ko adu intelligence report di share to hai di ya we number 1 however law and order report di na hana kari gumba manipur da si myam ji di law and order thawaina ka han bam di yawe kamaina ka han ge hai wasigi example di May 2023 se is a perfect example that manipur law and order pungkai kai haben swan ju haje ge kana control to get adi ngam me have pot ka su lei ko adu maduna history ni huzik way forward chala kan si da hana khoi gi maitai ga cookie ga di toan tare maitai police cookie police maitai kano bureaucrat adagi cookie bureaucrat loina tangai tai ne to bifurcation hai tare ko adu hana chat pa ya me se akhoi gi tangkhul naga isinau di chat pa ngam before this akhoi gi toan ba nungai tabi incident myam thoiba akhoi civilian taruk phara kana hat liba yamna barbaric oi mom da hat liba mong adagi som da cookie na su huji hai ba moi gi reverend hali si de cookie gi reverend ching hai tare ko aduna kana na haliba pastor halai bene adu ta ga di manung si da toan ba akhoi gi he haina ba proxy war hai tare ko proxy war si da kana influence to ya ga hai tare cookie su influence to ya bra naga su influence to ya bra maitai su influence to ya bra moi da kamai to na play to da ge hai ba gi waham form su le bra by the central Indian akhoi gi forces hai tare ko adu ta ga di huzik hana chalam ba ya ba sat pa ya ba naga furup ki naga tangkul naga sing furup sing se litan de escort tora chato se kare no naga kanguna huzik hai ba akhoi gi sorry jilayong kanguna akhoi gi nonerom side ta adi tupulom side ki song gi leba area me am se da akhoi gi tongji mel lom chat area sing se chat pangam gi se kare no acho wangama adu ta ga di huji now manipur is completely trifurcated hai ba atadi tangkhul gi jaga da magi chatpa ngamre escort ta maitai gi di akhoi maitai gi na keno ne akhoi gi cycle hai tar akhoi state ta chatpa ngamde maitai gi di no straight road
akhoi maitai gina unga o da leba hai ta na ade no pangam de o de no ke ta nang fight pai ta kuki gi chu mai ching se pangam wa ne beli se pa la pangam de naga gi su le de adu ta ga di hujik le ba issue sing je kup na yeng ta ga di masi gi se thoi bu se maram ama da with the kai hai ta ko gi objective the bigger picture hai ta bigger picture su akai aina sum handa sum hai su lai bigger picture se kai no de yeng bi embassy ka dong yeng bi no adu hat pa da hat pa su yeng bi no kha la ga koi memory public ki memory hai ta sina second chalaw da embassy ki paw sin second chalaw ni mi khumni mai ni sa ki da ade ano om la ani ano om takrani kha la ga among la ani om sakani public ki memory da ki su le ro ngasi akoi na discussion taw wana debate taw no wa ni sina su conclusive oi por am din na te adu conclusion of proper ngamge hai ta de kana proper ngamge kana akhoi gi chukli pai ba akhoi gi leba power pai ba akhoi gi elected legislatures amadi indian gi central government leba home minister moina ne ba power pai do se aw ta gi mokoi ne act out se kari no despite having so many forces on the ground troops me ama su le kan se manipur su hali kai no manipur da akhoi ne maitai na zero chap le ngam se zero se de nang chung tho kan se straight line da akhoi highway ni se da ngapiro da na cobra oigera adigi ITBPF oigera rapid action force oigera CRPF oigera BSF oigera anything ngapiro ba kana problem la tunne ba ana aina hiding point ti alhamdulillah bada cd taseng ha kan sida thawoina thon ba keno machal me ama yawi kana me injang no ha kan sa manipur thuaina ba injang ma okay sir akoi gi masi je isolated ek koina icham chamba koina ambush amon na tabi ambush gi wadu de koina matam khra ngangar loi khiba yai adubu masi thokhalak pa thawin thokhalak pa potu di maru di adu oiduni aduga akoi ji huji ojana su thambi kre aduga security gi akoi gi intelligence security myam sig information sing se hekta haidok pa ya daba withhold tora thamgada bagi madam mayam am di leire adubu hujik se mayam na akoi gi benwo sidai da irang se dum thokanda leibandana war se hujik adum continue tawraga laimna government sina koi katang masiki ethical oibo oidaba view say that public ta necessary oiba safety eduka koi gi accountability operation gi detail natrakana koi gi state ki national gi state ki security do undermin tawng dabida koi khara koi praja gi chamam na ba masung koi gi langtak na ba adu khara kokhan ba haitare lairun ba faide gi haurakanda mayam ama hujibu kemta kano tawan thamba phongto kan leiba sigum khradi security transparency to leina ba update tobagi tangai padab su leibra haibe wafam du su oja setan jun thambi ke tere oja ani subagi ai round laksin ki oja hojik si oja Paojel sabun phajan thambi khere mafam sidai da akoi gi terrain je khangba dynamic site tari area domination toriba pungtau tobudi yaridam dana plan gi makhara chatharak padum pochidum oiduni it should not be considered as isolated when considered to budi yaroi aduga mafam se ja koi maroina koi gi tangkul naga sikna mapung oiba mafam di oire si jaga ja ta aduna security da attack to rei basic maram se security da attack to rakanda masina security gi site ge hada masida kanada tainana ba military gi response kar maina lagna bai damak da masida koi gi provoke to bon uduri bra ataga masi sigi kanu haita ri ne maram se kamaina usa si perspective se kamaina thambining swaide akoi gi arm group haibse numai paeba arm group haise adegi politicians na wangang ko arm group haise numai paeba haibse mar mar ta kapakane aduna masi ne moi kapaktana ba haina akhoi measures haitare ne akhoi sa thanda kapaktana ba loksan ba aduna intelligence haise adegi movement kai gum tawi he haise ari hojikti am phabamna ya surveillance adum sulai ya surveillance kanona tik aeroplane nang to budana te ko satellite ke degi movement to ba even machu kitang manada ba adegi even akhigi sana ba tennis ki ball se bor ui hai ba ching de ke de se hari satellite ki hoji ke to ba sina aduna movement tan no mai pu ba khot pa adu to ba se yam lai na to gen to radi ngam ba poni ke sunate india da adequate satellite dei madu ki to gen air survey to gi ngami ha ba se ma thamjage ba aduga masada mathang da koi ni uri masi tholai se kari gi no hai kan da ne crackdown je tau dia crackdown suppose ka sai ojani thambi khim to sajik ta pak ta adu chaw operation to judi sajik ta pak da sajik ta pai ching ni tirin manipur ki tirin ai se koi ngasi ki Chhattisgarh ka na koi pari ba Kashmir ki un Kargil da lan to un marak to da akoi ki tirin si yam china den su na te ba den su yawi ko akoi ki hojik chang ni du ki changsel ga Chhattisgarh asom da ka den choi border su kra den choi adu ga yam kan di na te ba hadu hai ba maham sing se lambi da ne ba tawis lambi hai nakana kon chu ure aduga masida kapai se akoni yengdo sina aina suppose akoi police ni aptoina hai bam dei aina poche kai crime am toraba
crime tau se mana haina ba mafam ne ba mana secure ba ma to ba ngame na janga to rai ne ba aru ta di mase to to se mafam du da khangba tirian khangba aru ga kapna ba thalong kapam ma chakhib na ti ko jan na kapna ri ne moi to kapna ra di mo ju khangi ne ba tirian da phajana khangba kangu oi doi ni ha ja aduna reported der ba ya le mani hydroc ta bai wani adu bu masida khoina subrayam thambam ja ri se praja da answer di pi da ya de हाइदि सपोज कनोना अमने ओरे हारगा अखोइ आंसर से एनआईए से अखोइ आंसर ओरे गवर्नमेंट से एनआईए सिनाग्रे एनआईए सिनाग्रे कदम हायना अदु एनआईए सिनाग्रे अरु तादि एनआईए से दि एवरी केस लौरा दि अखोइ सिलेरि से दि एडुकेट स्टाफ लाइतेव अखोइ सिलेरि से लम्फेदर से दि एसपी एमएलए रगा मागि मी सुनबो लाइतेव अदुना अखोइना सुम पाउ ताबदा मणिपुर से केस पाइमन्दना मोइसे मपानदगी मी कौरगा हापेट तवी खोले तायेव अदुना अखोइना हाइदा मणिपुर गवर्नमेंट गी अदुक चौ सीआईडी लेचो मणिपुर की पुलिस लेचो अदु मैम दो फजना सीन दिसे करिगी नु हब क्वेश्चन अमा तुम तवेब अदुना याना ना खोने आइना इम्फेसिस पिजरी से ये डिवाइडेड पुलिस से यूनाइटेड पुलिस तो हेनबियो मणिपुर पुलिस ओ हेनबियो आइदी कुकी पुलिस ओ हेनबिगनु पाइते पुलिस ओ हेनबिगनु तांखुल पुलिस ओ हेनबिगनु अदु ओ हेनबिरनो यूनाइटेड पुलिस अमा पुलिस हाइसे तौसे मिक्स तौरगा आइदी सपोज अखोगी फनक इरांग से फना हाइदा सारजु आर्मी डिवाइड ओइदेव CRP divide oidev haidi CRP se akhoi da boida michang chang har bisu yai ko adu tongan community se pulap adu work tawe asana pul ke su divide taw adu manipur police ta thamang ta honda na bang sai strategy machine da ri se suppose samna har kan da na litan da ambush to boda mui letam matam da litan police ke osi chang bar thing ya inquiry taw do be chang dori ba authority public order manipur represent to chang bar thing ta di करीनो है क्वेश्चन लाए अदुना मणिपुर पुलिस से एसर्ट तो वामा कमाइन एसर्ट तो हंगा तके कमाइन पावर पी गए से मसीगी मा पूरा रिजेक्ट तौरगा मागी एडमिनिस्ट्रेशन से मसी तौददी क्या ओइदों मादे अदुना मणिपुर पुलिस फजना स्टैंडर्ड तौरगा अदुगा मसीदा खोइना एग्जांपल है मसुलेको आंसर हमने रेना एग्जांपल सपोज अखोइना नुपी अंगांग द क्राइम तौबसे जोब्ला खोइगी इवन हेंग बुक तौद्रा हेंग तौसे अखोइना मासे फैक्टर अनी ने है मोइ जजेस मैम ना हाइबदा अमना ने माइ पनिशमेंट पीबा अमना डिटेरेंट फैक्टर हाइदी अतोपद मेसेज हम पीबा ए सुमिस तौबिया देखो नुइसु किहन बतो अखोगी मणिपुर की सी तौकान डिटेरेंट फैक्टर अमना तोहंदना फैक्टर कई पीगे है मधु में उदेव अखोइना सपोज अखोगी मणिपुर मी कुंत्रा है मिसिंग ओइद्रा 34 मु मिसिंग ओइको अदुदा हाम अनी सिलेक्टर सपोज एग्जांपल है बु अखोगी गना नान से अखोगी आर्मी में को अखोगी हेमंत कलिन थोंगान बिगी ऑपरेशन की लेखिदबि मतंग दो मधु मानान इंटरव्यू दा नान पीबनेबा मोइना दु हाइबसे आर्मी से खंगे है मोइना कमान तौबनो करिना तौबनो दु खुदक दु खंगे है अरो अखोइदि करम खंगदे ना दो मोइ इमीडिएटली चलगा हाइब क्राइम तो हाइब नुपादो अर्जु फाइ हाय अदो अखोइ मधु मणिपुर गवर्नमेंट कमाइन तौके दा मणिपुर गवर्नमेंट दि सीबीआई दि सिनेबा दो सीबीआई सिनेबा सीबीआई की डायरेक्टर सीबीआई की सिनेरिबा कांगु स्टाफ तो मणिपुर दा लाक्ति गदा आर्मी ने फाइब अरो तादि मधु दा तौबा यादे इदन पहाइ से इदन पब हमने ngakhtang thauda pungkhan yo हमने को से चपदा हारि बदुदा मफम दुदा नुइ करगी तौरि नो एनो खुन निंथौ फादना खतना मधु तौतारि अतोप मतु नमुंग ता तौरोएब मधुब डिटेरेंट फैक्टर से मणिपुर सुंगु उदेब अदुना मणिपुर की थाने की एग्जांपल अखोगी चिंगी के मेंटेनेंस से अखोने सुम कमाने तौहे कांदा सपोज थाने अखोइ निंथौ न कंट्रोल तौर बमेम से मसी एग्जांपल अम लोबे चिंगी एग्जांपल अखोइ कमाइन तो अखोगी चिंग द लेब मागी ट्रेडिशन से खुन की ट्रेडिशन अमनि दना खुन की ट्रेडिशन से नुइना सी तौतादी नुइदा सी तौनी है ना अखोगी किहन मनी खंगदे साप तौबनी खंगदे क्राइम द अमन तौरतनबा रुयम सिनेब अदुना मागी लोकल ट्रेडिशन सोशल ट्रेडिशन मधु मैम सिनरगा तौतादी फनी मधु मैम दु उरक्तबदगी अखोइजे सोइबनी हाइबा म थमजगे अदुगा ngsaigi कोबरा ना अखोइ यमतुन हाइबदो ai madum ta gai hapetang miniamani loisan jage कोबरा की से अखोइने सुम यंकांदने कोबरा की हजिक से हदक अमा नोनिनी सुम मोगी सुम इंटरेक्शन सुम तौकान से मोइन हाइबसे यम सक्सेसफुल ओइबा असोमदरी सर्जिकलदरी मोइन हारिसे असोमदा सक्सेसफुल ओइसे कइना कांदा मफम दुगा अखोइ से लाकांदरी पोन ओनरेबा मफम दुददी अफा लेतेब आर्मी ऑपरेट तौदी असम राइफल ऑपरेट तौदी मोइ गाकने फ्रीली तौबनेब अदुगा मोइ दुददी मी से मजा खंगेबा मोइन हाइबदरी मदुना लेरिबा अखोगी ट्राइबल हाइरोना ट्राइबल दुदी रियल ट्राइबल ने हाइ मोइना रियल ट्राइबल है कि यम लाइब युंग लेतबा अखोइ सिदी यम कॉम्प्लेक्स कैनो ने यम एडवांस सोसाइटी नि सिदी ट्राइबल है बिया देबा जो चंपो चपरी व्यू कंपु पिचल मदु युंग दुदी मोने खलम बग कांसेप्ट ना ट्राइबल एरिया हारगा यात युंग लेतबा अदु माइ खलु रे हाइबा प्लस
मोने हजिक लाप कांददी already asana pulga army gele ramebo asana pulga army gena tawbo pu ngamdra ga moina khamai tawdun haba moi mak wakhan jiram la eba maduna moi masing sui yam thine khene sai masing jan tham bikhe do yam khaponi moi batarian lai se moi la ahum tang lak toini hoji ani man lai su di hai ko training 45 days training tawbo lura ga tawni hai aduna mai amna pa ba khoi gi hype ama sagalu budo as moi la ga tawrani kholani ka haiba aduga moina tawta su mai amna pa ba se ching do operate tawri sum hai reba kay no kan mo di unlawful organization da to ni haiba ne unlawful organization di object kanon dai ke ching da kya lai ke adu tari mo to de se ching da to ru ri sai da krai dum to adu na ko ne sai sagal lam kholam ba se pura opposite am lai adu ne last time no sai political will ya ba political leadership se manipur de immerse to bom ta kar oi re masi to ta ji nga sagi sanari bo khole me am na khoi manipur praja se gi kap ko pa se hengalak to male musum to bose hadi aspa su thal dai ko adigi aspa leite su aspa leite na hui ki dab se de ken hakan da gomeno manipur na tie ma requisition tharaga khutak ta army se operate to hanga me aspa leite hom da su aduna masigi political condition si yang kan da akhoi hoje akhoi na appeal hanjan to se political will na ta di political decision na ta di manipur crisis se lobby ar police ka army ga moine sungong moi political will do hagot piro adu ka dialogue tawraga mi khudima ki suppose manipur ki la kunsa se mi khudi security bi bangam bana teba aduna political will political leadership immerse to biro manipur praja ki da thak to bi okay ja sida ja te taknam tangam to samte ja hujik se akoi gi cobra na manipur ko matam da akoi gi effectively mathok pangthok pangam da se hujik ki su reason to pb gi ja aduga moina akoi gi kano da maoisting next slicing crackdown tong matam da fajana effectively moina pangthok ki bai population gi bilai adu Maoist ana taga khoi gi nga sagi lai ba khoi gi next slide kambu sing gi india government na tasing maru fukta to pam bai tare adu ya da potam khakti oi aduga when it comes to manipur lak matam da cobra sing mapang gan chontan basi khoi gi central government gi hai tare magi directive na taga intervention gi swai matang di kamai ne meeting ja cobra da moina ada work to base ya na ma da moin to base khoi gi company se suppose mi chama something lai da na se split enong khai do hai macha mi anhum moi sina maximum 21 days pause manga incognito subtitle nung gelek moi gi single up singa mobile number sina de chalaga moi gi basically moi gi identity eliminate hai bane moi mi chatu khale cobra se certificate leadership ta moi target to mi se identify to ga masi chalaga halu bane madu de moi training se hai di moi chalu se mi target to thomu ba pharu ba adune ba aru mi se surrender to han ba ma surrender de moi to holi hadi aduga moi gi eteka to se leadership tu neba adugu akhoi na ji uri se di hojik to gada ba madu to gada ba moi na to gada ba bahom je laite ba hadi leadership ka to kan da hojik jingda kwang pu pi de le ka da loi su sign to le yes kana do moi no operate to do se ari moi to do ba moi no uda gen che lo tan da su lo yi amana deputy chief minister ki husband ni leader amana MLA ki husband ni kin le bang akta ne ba thi ba ta ka leite ba aduna mo se ji hana tor mi duga hojik chiga ground ni leti si ba pungau ngau re aduna mo su kai gumba kamai to ga ki hadu mo da adu se se set samna thamjana kan da ne mo to do se order pe kan to do ne ba mo du order do leite na thamjai okay sir thank you so much jan do dam lak tige ja hojik se akoi gi tonga tong ba irang ja horak padegi adegi di February degi amu mayon mamuk lakre onje lakoi dimension ama mo kanglup ani gi and different akoi gi pattern mayam si ozagi meeting ne gieng bada akoi gi loina ma samjinna ba ya ba haitar interconnected oi ba dugum ba design oina semba du manu ubibra na takanda kamain thambining oja si si design ne ajuna design to ba po ne ba government of india gi tungwan ba design to bo mo interest am le adigi koi kuki mayam na terrorist saibiri ba kambu chingche myanmar rom di changpa koi maru ne drug cartel ching ne sponsor to chlai ba kambu se mogi su interest am le ba adu interest si tongan bon eduga action de di mana doi ne ba mogi mong se moi tongning ba ni du mana ba ne ba du mai interest du kar india ne hen oi jagi dra na hujigi kuki gi terrorist kambu ching du na hen oi jagi dra aduna kona lakadaba matam na dum lecture jeno ba hojik si tore koki gi moina pami ba pandam si phangna ba hona matam da moi irang adum thon ba si masi mogi tangai phada ba ne ba mogi oina aduna moina ma khale ba hojik di moi ama formula ama sum thabak tawru to ba gi moi ano ba formula ano ba sum moi da mangalam la e ba kadaga di hojik tampak ka khana re ko tampak si kala tampak si moi ching de le ba kampo pi da more da de kino da chu champule ba sinan da thwe ko moi ngak we hore ko number 1 number 2 singi khagak nangna ba singi mafam singda leiba tangkhul khun macha singche naga gi che tangkhul liang mai waro ama waro tangkhul waro ko hojigun liang mai ga kano ga chingna yam ba kano sai tangkhul sina khare na kano da ju ko masi khada ba sum khana matam da moi khalle ba
kuki sida koi state government na lao na sida santi wai saji kumo koi sida welcome tawren hai moi lakte laro moi lakpa moi pharoi khangje ba mam di government moi ngak moi khangye ba adi government mi chuba moi school pir ga chalan dong te moi sida kai suru chani thabale sida la kan da ko sida yum da lei bagi sum ngak pi sem bidra mani ma mi hingna ba livelihood tu gi chathok khotok da ya roi da adai da kador kade moi khangje ba ne kuki ne moi da chingna jare ba adu laktra ga moi di tangai phadana adum layani aduga moiga sum naga kampuji khana matam da naga sing di option le ba athai kuki gi sum khana bu tala di moi di tampak ta kumtrak ba ya ba option le mi ma di ki bi wan ta ba astal le da khara nupi ne khangdi angang na khangdi khara han ne khangdi moi macha machu lai lai shu he ba gyan dam kan sida sum ngar de matam khara tampak ta le si na ta adu na sa kharsi ga ga haidura ka tampak lo ma thadarak pa na moi to si aduga hari ba naga na khundar ma phum jing je moi ne tam lok chula ga moi gi kuling ge kulai pa ba kuling chalaga moi ne sum tangkhala ba taphin ba ne ba moi pandam ne ba aduna ne ba moi ne hujik nomoi kamna ba sum lep ba khotri ba mayam tawri ba mayam se adanga sai gi nei nari ba mayam se hujik gi sigi akoi gi samlai phan ani si re samlai phan na asigi singi ai hadi specific that incident gi di moi na intelligence input se mayam ba thamba ya ba yai di kaina ka da either nsn im natraga su kuki wetar ga di kena tahu dah akoi moina ani tu di ya celak pa yari moina mogi kena dah si spare tahu dah na terus sugi ke monitoring siang kelai dah mina adu tahu hai ke mi tu tanah tu adu poru hai ke luar ya ba adu ngambani na ada ani sudah KNB wedi kapal ma beramalam cing gitu ni ba si ai ni ngasai makok hau dah hai thamjari do akoi na masih dia am lurai se hai di moi si sana bam yaw le ba disguise to masak lo na sa se cookie khunda nagana changchal laga अखोगी अटैक ऑप्शन बा अदुगा कुकी ना असीदु कुकी खुंदबु अतोप नागा लाक ngam gadra हाइबगी वांग अखोई थोनरिसे नागागी खुंदसु कुकी ना चंगलगा नागागी मरोल हाइब मी खर पुछलगा सेतगा लौना हलगा मानहन नबीसे सिगी तौनबगी अखोई बसिजु अखोई खुदम खर फंगेबा अदुना खुजिक्सी ngasai हाइदुदो टीएम खुलेंदा नाहामुक चबदा नागा मजामा कनोदगी कासों खुलेंदगी मासी एम्बुस तोर सियेबा एक सर्विसमैन अमा हाइ टीएम खुलेंजि नागागी एरिया नेबा अदुदा कापमी कांबु दि फुजि बावगि याम नंग न मयाम थादोक नै के ने बी ने बा अदि अखोय स्वाइगी बु नते बो कुकी नेशनल आर्मी बर्मागी मी जिंग याव दब हानि हाइजि तांखुन एरिया नि को लमदिना लंबी जि लापो लमदुना अमगी लम वइता जु को अतोपम दि लापो नकप लम जु नम लैने बा डिस्ट्रिक्ट तुना अम वइता जु सोंदि हाइजन बा नकप को एसे बाजार मंग दु लेरंगनि को सोंदि अमन मताई असोंगिना हरफम ओइबा लैबा को लमदुदि माइ लमने हाइजर जु को अदमाइ लेने बा याम लैबा पोतने अदु गसाइ हाइजै दो केना कोजिन ग कोलेन गी अनिदा थादोगी अहुम धर्म की लुचिंग अहम सीदो खर सोईदो कोलेन जु कुकी गिनी कोजिन जु कुकी गिनेबा अदुसु कसाई खरमना नगाना कुकी ने कापगा मोय मसेन कुकी अपुन बसकम सागरप यादे कापने हाय अदि कुकी कंपुन अमु नगाना कापने से नन थमद्रा अदे चिंगनबदिन चिंगनहले मरम ममदि पिनैनेबा अदु हुजिगलाइबा पोती किनोने सिदने आइना मोयगे इसुगुंबा स्पेसिफिक एरिया खरदा हादि चिंगी वइनिको सु नत्रगा आईएम ओइबने अनिमक सीस्पायर अमन सुनेबा भारत सरकार ने याचन लाइबने याचन बाइबने खुजी बाइबनेबा अबदादि मोयने एसीडीएन सेन तौबने अने सेन तौबने कंगदादि मयाम लांगद्रे दो एने सेनगी मोगी लीडर सिंग दु पोरो अदि सुन तौबने सु दु पोरो हाइ 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 दुइनेबा अदुगा ngam अवोइना थेंगाने गायदा भारत सरकार सु तौबिदना इंडिया दे एनी मुंबई दे वो दिल्ली दे वो टेररिस्ट बॉम्ब पकायदा अदु लास्करी तोबनी जैसे मोब तौबनी अदु पाकिस्तान बैक तौबा अदु कंपुन तौबनी दम लौसोयबा फादिंगिदा अदुगा फानबो थिनबो सुम यावेबा हाइदि केस की मखा पोना तौ अदुना सिगुंबा मिने सुम प्रजा मचिन सोशल मीडिया सुम खनदना लंगना सुम लेनरगा प्रजा सु चेना खुबो सुम लेदौ दादी मोय आर्मी ना मोयना मतम जान हाइदो बिरगदि खरा प्रजा जिंग दे सुम लांगना बसंगना बजु फाने दुगा सुम चमम ना सुम कुपसलो फसे जिंगी लम मफम जिंग दे सुम एनी मई थारम मे हाजु खुल्लम द मई थाम मजु नागा तोनी कुकी तोनी माई फेसबुक की वॉरियर कंपुना कुकी कंपुना नागा तोनी हाजिन बा नागा कंपुना कुकी तो सी कल्चर म सुम लग सी हाइने बि लाने बा सिगी हाइने बि सुम सेमल सी करी गिनो हाइबने बा दा हुजे आइने को सी हाजि दो आसाम लाइ फन्ना मसिदे सोक मतम दा मोइदि अम्मा बोइरा बो मोइदि अदुम मोइदि अम काइ नुसी याना बा मोइने बा ममदि हुइनाउ मजाबु चाउनो योगा मपुदा वंजल ची हाइब पतो सी स्पेयर जो मोइ तंग जबनी याना जै हाइबने सी स्पेयर मींस मोइ नो मोइ कामना जत्रे याना जै हाइबने बा सिचुएशन ऑफ फायरिंग हाइब नत्रो सी स्पेयर जिबो नो मोइ कामना बले पाइब नत्रो सुजु सस्पेंशन ऑपरेशन हाइब नत्रो अदुदि सुना बो नदा जु फुगी केदर जिंग ने बोइदा जु नत्रे सी स्पेयर की केदर जिंग ओइदु मोइदि इथोक द सुएबा अदुदना मोइसी हाइदो को ngमद्रिसे करिगिनो सुजु हाइदो कोम थोइ फागदो मिदि खोंबी खोनाव द चबे मिदि फांग मोय हाक्ति ने फाबदि ngमोयबा मंगन द आम चला मनेबा
ada Myanmar lan selang be ko da moi losan na phona ba magi NSN IM na bor su adagi kuki la lo na bor su ko moi si ayam na sa urkhulum da kenom da di la aroi ba du kapam da khoi wa khanda asolom da ka drom chen ga haidi son da khungul libung ngam moi do jaga am da sakhi bai phibam ma lei do ma le adu dana hojiki kenogi law and order gi phibam se amuk lak che ge ba hoi tampak ta su soi tampak ta chumi अखोगी law and order से लेते बसे क्या perspective अमदा ये मदद चुम्मे वादुगा कर्म कांददी मी यमुक खुन्ना पांगां मयाम फाबीरी पुनबीरी को अदिगिदी लालोबा अखोई मणिपुर की लालोबा कंपू फारी नोंगी फारी पुथुई कोर्ट भी हम पुथुई को अदा असवंदचु असु तंगदा बे यूके ने कंपू जिंदी फा फादे को अखोई नोंमदा मणिपुर की लालोबा अखोई हाइदी मणिपुर की अयाम बस केनो तक मोय गवर्नमेंट वारी सादा मयाम लेदा सीदी एम फारी पुल्ली कुतौरी एम सिगी लो से फजन लेदी बा तंपाक साइददी अदुगा यूके ने आदा केनो तंगदा लेदी को उतला गान लेदी को मसोंदचु खर लेबने सु तंगदा बा कुकीला लोबदु को अदुमदी इफा फादे बा चिंगददी अदुना तंपाकदी खर दी लेदी बरा मोयना कोर्ट का पुथोकदना मी खरदी फारी बसिदा नोय पुथरो अदु तो अदा तो अदगी सी तौदना आइना यादा वांगांग बा अकन वांगांग बा फादर पुंद दौरी को हाइदी गवर्नमेंट सिंगना सिंगना ngang baga se ason ngang de governor khulai thingkal haire natra matam da mayam thingkan are ko ason da khoi di khulai thingkal loi phong hai ni ko thingkat ta bana ta thingkat ta bai thabak to da thingkal loi phong hai mi su adu ju ek action lok da aduna swai da di khar leina bra tampak ta di pura khatang di leini bra kari gumba some certain condition da khoi gi khar di leiba male tampak ta di khoi na kra to wan se tong ning khari tau bangam me khari tau ri moi government tau da police ka ji gari ge thau da na ko adagi khoi gi hojiki law se khar di leiba male khatang di aduga chingadi na budi amda khenare ko khenabadi aduma mai ai observation ne gi keno ni ko tampak di khara lei aduna chingtam di lo di samana gadam ni akoi gi ain di chamana tham gadam ne law and order si lei gadam ne adu che keno da hojiki chingda sumai sum toroga hojiki cobra bu harichu amma bu harichu si akoi na koi hobodam haijei du ne ba cobra gi su yaroi di adagi keno du government gi yamna full commitment farm commitment am lei ba kari gi haba pura muthat ba na अखोगी नेक्सलाइट सी कई मुथत पना अदे अनि सुब पॉइंट दा हाइरिबा नेक्सलाइट ने ऑपरेट तोइबा जगह अदुगी खुंजा सिंग न मखोय द याम कना सपोर्ट तौ दे अहुम सुब पॉइंट दा हाइरिबा नेक्सलाइट सिंग ऑपरेट तोइबा जंग तंपा केनो दुदी अखोयदी तंपाक ना याम उमंग ओजर जुको अखोय सिमाय चप निंबा सुंबा नतेबा अदुगुंबगी केनो दुना लेना बना मोयना खरा अदवाइदा तौबने अदुगा फोर्थ पॉइंट दा अखोय सिदा हाना एरिया डोमिनेट तौरिबा असम राइफल बोरो आर्मी बोरो को मसी सिंजिगा हारिबा हुजिगी मोगी अखोगी मोयना फानिंगेना अहानबगी फागने मयाना मालामी बासा कुकी गिला लोबो कोलोबो मयामजे सिगा तरो खोंदाना लेबा aduna taru khondana leiba mayam digi cooperation yauduna ngamoidawa digi adugumba factor mayam yameba sumba mayam dana akoigi manipur di cobra se dum fail oirakba adu oiba je cobra gi maching lising ani ahum surakne je tampak de mu yam doini bullet proof ga thawduna khoda swa de moi si maching yam doine ba ada ching de game tong ngam di yam soli ga haidana tampak de mayam hingja bon doine ba sumba gi mayam lei aduna akoigi hojiki chinga tamga gi law and order si manipur government na phajana control tobiro government sin gi mathausi तौद्रगदी सुम थबक सुम लेनी अदुना गवर्नमेंट ना मागी गवर्नमेंट अमा लेदी हाइबगी उलक्त्रगदी प्रजा जिंगदना अदुम नुंगतिगी अदुम केरो तौने ममैददी तांग चिंगदगी नागा म्याम जे खरगक सोंदम सरग खुन पिकबक तांधरगा तांधरबा जे मोना खनर सुम खनर लेब तरबे सुम कुमधरा कांदा मदुगी लमदो कुकीने सुम एक्सपांशनिस्ट अखोगी टेक्टिस अमा ओइना मोना सुम चथरगा ममैद मोना खुंदु ऑक्युपाई तो होदोइने बा अदुना याम तौनबा ममांग दो सुम याम लेग्रेदना अदुगी टेक्टिस अमा सोई माले अदुना इरांग हिदी अदुम लेनी दी मोगी इरांग पांबा कांबु मदुम लेदीबा अदि इरांग पांबा जिंगदुगी मथकता इरांग सि तोबा यादे आइना यादे हाबिसिमा खंगन बगी फिरेप तो स्टेट गवर्नमेंट लोब ngамद्रबा सी फिबम से अदुम चथगिने हाबा थमजे irang pamba irang hobo singkida adugi firep tuma lawba ngamdraba hoje phokyondi akoi ngambagi mami su udre haitare matung naw da tarokta na baidamakta akoigi asigumba akoigi masak thokpa haitare yade na khangan bagi potna maka akoigi example khudam jang jibu udabana adum yai hena tawbra haibe wahang su akoi achawna adum dai adugai oja Paojel chawdung lakchanim jo ja hojik Assam rifle gi convoy attack tau ki ba ambush tau ki basi masi kari gino deadly ambush gi hai bagi matang te mai kan wasi officially confirm di laite adu kanam tana su responsibility lau de hai tare ai tau de na loina mak lai hai tare ada masi gi poche mamang so first round no jana phasan thambi ki masi se adum akoi gi si gi mawong ching se adum mari loina adum laina duni masi well plan tau pot am dum oidne wa form se lai adu taraga de koin hujik se hai ri ba
kano sigi tasengna fresh ambush hai tare sigi kano sigi behind the labor motive si attack sare ba kangbu sina karamba mogi intention moi intent to buse hai tare ko gi any political or na chaga strategic message sama akoi thana na ba khangana na ba hotna ribra adu ko sigi ingit hai tare kamain thambini uza 파이네 그노 거기 호지기 엠부시디 아마도 그 신나트는 로어시고 양 페티메터는 로어게 엠부세 당쿨가 쿠키가 이랑 톨레지가 많이 톨레 리탄다 융어원 밤도 토슬라 카포 위는 트라보 마마이다 닝기고 거기 가오제 당쿨싱 섭배야가 메일 로는 뭐 에리아 카다 kay mamde na tholok khise ha kan if you remember you ngo kana tos like kapu wene na adun to thok khisibo irang se chumi ko I am not mistaken adu ta gati adui matung de ne ba hoji mi ka ha la kan sa ne po se embush is something very jam me ha ta gati kha kapam me sakre shire lore hayeng sahi ung le kan sida sima phani pharwe phani phang to ko ni example ma ha kan sida hoji ki nganangi akhoi pera da yawa major digbajai singna haidude sumai to na akhoi na dogra regiment ki mi kun hat pa kan sida pha do nu pa do akhoi na ngai ru nu pa do ma di som da 2023 da imphal manipur jaga ne akhoi pau phang ba gi pau lak ba gi ma pha ba kan sida mat mafam dugi politician na mane ada imam ya pa bi mi am la kan sida sumai to nam ne pressure thado na masana on record adu hai du je adu ta ga di nasa haine ba akhoi na hai ba ama bu ore khang re ama bu ore akhoi khutta ke lege kaim leite sidi manung gi yana ba ama gi political pressure intelligence ki inputs adagi le ba ada phame ba akhoi gi ek double hai ta ko AK double gumba AK misra akhoi swai da phame ba discussion awa raga phame ba akhoi gi koksina di yodung na tre ko aduna adui pot da moi kano di hai ba deep state ki operation do akhoi na kamai do ne khamu de no confidential file do akhoi na putho hai ra na confidential work to ba kangu sing ju kana no moi motive ke no hangu do ro akhoi na anga wai ne ba de moi ju agenda am chathai ni insurgency sing ju masai agenda am sang ni lalawo sing ju akhoi na hangu do ra ba ngangi embusu kai pandam to wi no nambol da toy ba ama da toy mam jo khoi na hangu toy ba noi na toy ba embusu kai manam gi embusu kulai pai ta ga di sum gitar khong le phim to gitar pai ba pa na gitar khong ni noi pai ba pa na aida nga ke na ta kap ke adu mai thawng ne adu ji ga hai ba major digbijay sing na hai ba man hai lo chum me hai wan te but ma su 21 pe ra yaw nu pa ne man on record ne man hai do politician ju ka ma hai ba ka ba adum khang ma me hai ta man hai pa ma thu ne de ana sigi hai poaching sida akhoi ubu ngam da ba mapan na ama manung na ama le ha akhoi na lam phangoi da pot myam le akhoi na phaniam na thijilu ta ga su classified over information du kan no khoi lo du so ngarang khang mane dum akhoi kan embush toy no akhoi bo ka khang kan se mi kan khang de no ta ga di hoji ga hai ro kang sin ka do khang de no eno labor intelligence ki manipur labor CBI team kya legi NIA team kya legi IB ki cam work to rige RAW ki mi kamain to rige have akhoi na masak khang do sunatna adagi labor mai gi department me am gi lena military intelligence le ne CRPF ki le ne BSF ki le loi le ngata ne state police coordinate to adu da to adu me am do akhoi lena ma khang ngam ta re akhoi ju swai da phamoi na ada masigi makok ta lai ba kangu khadi lai modi makok ti kangu de akhoi lam phang hai ta ga a moi de delhi phamale delhi de phamale meeting du ki lai ba tongan ba manipur to do process khar lai sigi process se to su to ini hoji ki to su to ni aduga manipur om thong sigai ba se panamam di ore karam kari ki no ha kana for a larger agenda ambush size di just masa ma to wai ne but hoji ambush ten sathi me am to idi mi ha li sidi adu no pai ba sin khana ba de kishon te that is an act of kari hai ta ya khoi combat nen khala se and they died in the line of duty no pai ma sin ka ba kan da khoi na ke mo si de kan to ke ta yam na kan to bu gi thamoi no ai ta wai na te adu misam miam ka no si ja adu di kamai to
tangkhul gi oigera ama gi oigera mate gi how many mi kyam sigage was six adu da di kamain taw so aina hiring a point ti khulai pai machine kapna bana amani khulai pai da mission da khu thawa me am kyam kuin thai gi kyam kun ha lage angang nu bi loi ma halin to mi matu ka tho ka akhoi gi lo sila po timing ni pastor ura purante christianity ni haya kan se pastor happe abane matro ata gari masi marak se ngasa ina hai do ang tang ning bio litan da tos lai ka pa kan se mamai da ka pu de gi adu matung da kari incident thole no wala kan se mai thaba gi incident mai thaba incident da tangul pi mem thok tro kana da no blame to ri moina huji ka hai we accident pa mi kha lai video yaw ni ko huji su le ngoni facebook ki social media yaw ngoni moi jinga mai thaba yaw ngoni na akhoi gi marang torang kangu sing da haidra asana phaldu da adu ta gadi moi yaw bani ngana mai thau yaw bani hai ta gadi adu gi record to gi wai ni 2023 da akhoi gi mai thaba kan sida kana yaw ge sigi chekon da akhoi gi mate panganam na phamba bib dukan am da mai thai me kana tha ge matam lai rapid action force mi ani na to phai do chumma ja adu ta gadi yeng manung to thau to ke kyam to mo de ge hai wai do aduna akhoi na u phang da wa deep state ke operation khara ma amai operation ma adu loi leine akhoi will all be confused adu confusion manung ja khudong sa wa kana loge hai bu di akhoi gi land khudong sa ri di paisa ne chen ne manipur ge leba mineral resources akhoi manung da leba petroleum huji ge lei lak to be egis policy adu ge toriba akhoi gi kano airport international airport sagalaiba international airport sagapre lepte irang su lepte ata ge tawdu ji kaino adu akhoi na udo poti pandam mamada thawa amat tor I kar pandam no have kan sida manipur dagi resources logwa oigera egis policy gi oigera but swai is the irang len badi yade have matam lakhini train gi angasi am hajaram ge ko kan larger game plan the great game is hajata ko sigi pot amal laini sigi positive players yam acho player mi am le last di up to la na ji kaino paisa na to commodity na to minerals na to ai ga nanga yana na to akhoi machine kar sum charge sum cannot to le na why ne but india da akhoi gi myanmar to iba conflict ji yano ta ga akhoi manipur to conflict ji kashi na tre mi la men chi ne mo de ya to adu ta ga huji ki have ek is policies da manipur ga india ga sorry manipur ga india gi khwai gi last oi ba akhoi gi eastern akhoi gi gateway sida changi do je myanmar ne adu gi possibility myam sida tawk to ba akhoi gi lam trade ki oira ama gi oira adu gi larger picture to di senjao pai ba akhoi ka blue chip companies ambani leba adani leba india control to ba haitare ko business houses singi tongan ba mo su keno myam le ngoni akhoi gi area of interest haitare ke manipur le petroleum singi lo chin thoki ta ga di tupul le leba railway line sida pu gi adro hon gi adro chromite minerals hanaki mining keno gi leba report to the manipur da phangi bi sing leba ko putho ge haitare khala kan akhoi na export hajida ba akhoi mate gi ma wera akhoi tongan le indigenous group sing sina akhoi na import export kumba khang da ba adagi financial knowledge laita ba akhoi na matieng pang da ba akhoi namdu thamba adugi potuna di akhoi na achoba issues mem achoba program haitai ko PROGR program je u phang de akhoi da adra agui pot si de akhoi gi hujile pot si de PM si de manipur se agum thonga sekai ba aduga khudong sa me am lo wa haiba se sigi ultimate because land da khudong sa ba kha lo de sunga yawe adu wai na kana na khudong sa ba lo ge ha do adu khanga da ha wa thamman tham de ya pazan tham video jana hajik se akoi gi ai oza se te je tala sim za aroi be gi no za ten tak hai tare akoi na hoji akoi gi geopolitics amasung deep state ki matang se koi manipur gi irang se da koi na tatana masi gi positive dai na ba wafam ne hai tare ana deep state ki achauba koi na achauba khut ama yaubra hai bagi wahang se ki positive madum lai re adu duga masi dai sta koi gi lisang sit padung yamna manung hut ba hai tare adu gumba koi gi layers of koi gi keno mayam am lai ram ngani policies and agendas mayam am lai ni koi na uba phang da ba mayam am so hai tare ana si gi deep state ki pose lak matam se da koi gi state da hojik lai ba existence of deep state hai tare manipur ki thoi ba koi gi irang adu khuji phok oi ba different pattern mayam am lai ba hai tare stage da ozagi moti kamai tham bi ne uza manipur gi se akhoi ne hojik lai ba se manipur gi da nata ba india gi hapeteng gi biro ko hana nilgiri hill range akhoi gi delhi gi na kan lai ba si message da adane da pitokre na ita mineral keno mayam se adagi south ki da su adagi hojinga andaman da
मथंगसे अदुम पानरी बा मणिपुर से ओइदो रायना मणिपुर से मु लाकान से कदाय द फंगे ने सुम यें कान कोई बेसिक अखोगी कनो द कोबाल अदगी के मैम मसिगी मैम से द अखोगी मिनरल मैम से अदि प्लस अखोगी हेक थंगना बसे चाइना ना लोइना तवेब अखोगी हेक थंगना ब सगाइंगा चीनगा रीजन से द चाइना लोइ लोथोइ मिनरल मैम से मसी मैम से अचोबो पावर पागे से कदाय दनो है कान मैना पाब से उखरुल ने चांदेल ने तमिंगलोंग ने साइसे मसा साइडगी अखोगी रियंसेस द सोइना कटुकन ने तोरक्तो माली ने को अरु मफम से लेबे मीसिंग सिना रिवोल्ट तोरपसे सपोज अब रिवोल्ट को कांगु ले रि नुवा रुइतना अदु रिवोल्ट को कांगु जो कियोस इरांग थोदी मीसे सुम फुरदी नारदी मीसे कंपेयर तोरोएब वारदी पैसा लेतरी केस तोरोएब अदुन मीसिंग जे तपताय वाहन बगी कंडीशन अमा प्लान तोरप्रा अदुन अखोनी डीप स्टेट अतोप मपान अखोनी इनविजिबल अखोनी उदब पोट अमना तोरप्रा हाइबसे मसी अखोइद मणिपुर द लेरिबा मयाम सिना अखोइ पाद यादे बसीजे अदुन अखोगी इवन अखोगी मेरा मणिपुर क्राइसिस हारगा सुम पाक कांदा केनोदम पाइको ngasai churachandpur da hoba ST demand toba adu toba adugi mamangi mayamgi keno du kram pa deu haidi drug ki trade route ki adigi maruina message da akhoi di khang da ba akhoi gi keno se atop kangbu yam kham kangbu le ba si je kala to ka du ge je akhoi gi muri gi line se muri gi line da ne bulu to to adu muri gi line da community na man loi control to da bu honor ko khola ko mayam se manung da keno su सानबा मा खंग कांगु खर लेरिबा मसी मैम से उदना अदुना अखोइना याम तोइना हाइबा मा लेय लान से चंगी हादि येगनबना करि नुमै पाइ कइनो से खंगु हाइको अदुना मणिपुर अदुना अखोइ पॉलिटिक्स मसी खुदि मसे डीप स्टेट खंगदे मा खंगदे पॉलिटिक्स नेबा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स करि तौरी चाइना ना करि तौरई अदगी सिक्किम नोंदा थाजलागा इंडियन आर्मी चिंग थोक खरना बख कदगी चितागु इना नोंना चितागु हिल ट्रैक ता होजि कदौरी अदगी इंडियन ओशन करि तौरी काजे मसी मैम से लोइना खंगबा मा मणिपुर दा अदुना अखोइ से याम कुपना को अखोइ मसेन स्वाइदा सुम उनारगा गवर्नमेंट तादिङाइदा नोंथक्तै कैदो रुपुर चखिबदो युना पिरमबदो मदुना अखोइ की से यामना इंटेलेक्चुअल डिस्कशन अमा लेवल अमा अखोइ खंगसी खंगबा वालम भैयाई अखंग ही तानरगा मणिपुर की फ्यूचर से प्रोटेक्ट तौना बादुना को पॉलिटिकल लीडरशिप जो खोइना जाय से अखोइ पॉलिटिकल लीडरशिप तै याम तंग लोसन जाबिना अखोइ मणिपुर की तो साजे मणिपुर की पॉलिटिकल लीडरशिप त लाप से मणिपुर की सी तौसीना लाप गने आइगी मुंगी थबक हापियो लाप से अखोइ लकाय सिम्बियो लाप से अखोइ लकाय सिम्बियो हफिने हन लाएब अखोइ पॉलिटिकल क्लासिंग से लेबा की ओइना दि कशु याम लाक्ते अदुना अखोइ हाजे प्रजा सु लेबा की ओइबे इशू द अंगों से पियो पॉलिटिकली मुई मकुक तो हेक उनबदा चंबगा अंगा इचा थबक हापियो अदुगी वानुम बियो अदु थबक हापदा पैसा पीनेबो पैसा वाले अदुमना सुम चक्रे इंडिविजुअल कैनो द चक्रे लेबा की वादे खनद्रे लेबा की खनबियो हाने रुसिंदकी ओके बजा याम फसना जान थंबिरे अखोगी लेंगा पाइरिबा अखोगी पॉलिटिकल लीडर सिंग अदुगा अखोगी पॉलिटिक्स लेदा अखोगी लेबा की सेवा तौनी थोगलाइबा अखोगी सिंखिदगा कम्युनिटी नत्रगा स्टेट नत्रगा होल कंट्री हाइदर सिदा सस्टेन तौबदबा अखोगी रिलेशन हाइदर रिलेशन सी मसदेगे अखोई कतंग नाथाइरा कांदा अखोगी सेल्फ सेंटर ओइ बेसागी सिगुंबा तोंगान तोंगानबा वन इंटरेस्ट खरा द चटपेगी चाउंग ममी ताबा पोनम खगदुम लेबसे मणिपुर द सो अखोगी ऑन स्टेट से याम अदुम ममी याम थिना चाउंग ओइ हाइदर अदुमकना मयाम गी दमकता थबक तो हनिंगबगे अपाम से मयाम लावर कान हुजिक इरांग थोइ मरक से सो अदुम लई अदुना अखोइना मयाम हाइना बसे सानबा म यावरे खुद उदबा अमा कनागुंबा अमना बिहाइंड से तौरे अदुना असिगी पोसे करिनो हाइबन चिंगा मनुंगदा अदगी मयाम अम लैरी लायर्स ऑफ प्रोक्सी मयाम अम लैब्रा हाइबगी मयाम तोंगान तोन वहंजे हंगदना सुम हंगदना लाकुसे ngasisu hangaga lai duga chap chaba paukhum hai tare masigi poche mai khoina kano tawdna lairi duga government gi mai kai digisu aduga asigi संखिलक्पा रोड मैप कुंबा हाइतारे ट्रांसपेरेंसी गुम वाट पे पोट हम सदुम लैबनना प्रजा सिंह की दी मरक सेदा कोगी विशेष सर्कल दम उंहल थंबै मोंग दा अदुमक लैबे फिबम द म्यूजिक लैसे उजा ननोदम ब्लॉक्सनिंग फिजा दुना होजिक से लैदिबा पोस्ट सेदा अखोगी एम्बुसी गी करिगुबा मोगी इंटरेस्ट अमा जगा मोटिव्स अमा कैनोम खक्ति लैदना फैक्टर अमा ट्रिगर तो हंदन लैरे मसी क्यान मरु ओइदुनो ओइदुनो हाइबगी पोतुमना होय लैखरा कांदा एम्बुसी की पोतुन थमखरा कांदा एम्बुसी की लैदिबा बिहाइंड लैदिबा हाइतारे खोगी डीपर नेटवर्क हाइतारे कमाइना टेंटक पोइना खोई कमाइन इंटरप्रेट तोबिनिंग मसी करोने अखोइना याम हेना नैनाबा हाइपोथेसिस हम सागलगा नैनाबसु नुंगाइते को अखोइना एम्बुस की मोटिव बिहाइंड दी एक्शन नत्र मोटिव बिहाइंड दी एम्बुस है मसी कइनो हाइ कांदा फाद्री दुनेबा अखोइना हाइ तानद्री सिनेबा क्याम तानगे ngarang अखोइगी करी दोंबै कनो कापताने कनो ममिंग कौदाने करी मोय ममिंग दो रॉकेट लॉन्चर कापगा दम याम उबीब नत्रबा
yamna lei ko da mayam chatli sum chatli akhoi di yeng mu film shooting bu ma le ta si moina di ta ba sawning am ba ko mi mi si na yaw mi ne ko ja de aduga yeng sum to da ani de jang yamna ing tap mong dai da re ta ga kap ta to de kai target ne kamai to no ka do no ta na bagi feeling lei ba ka do bagi hai bagi iman kra wai do ma kenom iu udri ba hadi mi hot situation de ing nang da da blood set to mi thawai mang scenery ni madu gi da election da to na ga da movement kai ki du to soro maya da mayam gari dum lep lei ba ko pa to na bagi pot am lei ba adu na ngasai gi embassy koina mi gi sponsor embassy ka di hai ba podi mi scenery lang ro mi ne ko chi de khoi da mo inquiry to gi har ka ne ba ko embassy gi marum da kai lege hai du di khoi ngasai da embassy gi to ri ba kambu du karam ba kambu no khangdri mi na hey embassy si gi kalu sine to boni adadi adugi maram do adu weram ba ya ne ne ba da khram lai ga da ba ko akoi hu ji right way da sa to re way da sa to re je akoi khangdri ba adu iching sing da ba mayam na hu ji khare na nei ba moi gi social media jo haina ri ba intelligence gi khatang intelligence gi yam na open way na habi na te ko NSN gi eastern flank kambu na to bo ro ngoni khol kan ga na haina ba ni haina ba ngak ne ba ka je adu na ni ngai sai da akoi na bhap na saraga sum kena to bu su yam hena ne ne ba su ya de aduna habi mari accuracy ma hana khangbam change ba to ba kambu kana no si adu gi group na to ne hada di o adu tadi adu gi maram bon ba ya langjin je khoi su jar singa chat ba ba adu ga sum akoi su nei na ba maya ma ma huji de sum tholei che akoi ne de akoi ne to di adu gi imbus ka tagi de na te specific for that imbus du na te akoi ne adi sana chalak ba ne ba sum na singak ba mayam ji da akoi sum nei ne to si hantak se matam khara sida hana sum nagaga maite ga machin manau ne si anthropology na haiba history na haiba culture na haiba koi gi tampak ta leiba mayam na khare hena lawba si gi leiraga su hantak ti awoi da ba thabak da di in practical da kamai to ge da nagagi sinau sing ga maite ga khan naksnar pagi keno khare di hantak gi atien ba matam khare hana leibi du gi khare hena henkala bai ta re ko adu gi phibum khare leibi sida su mu kari ye khai thingai pina ba kari toram ba khuseng ba kari toram ba je adum akoi di am nei na dab di yaro pak khana nei da maram khak di wo yaro ko tawai ba por mayam ji gi makai de si liba mayam ji maram mayam ji asi taru si makhal da kana ba phangdoi ne ba phangna ba tawna rei ne mai magi pandam je adu pandam du taliba madu thabak tori ba kambu dung di magi strategy du di akoi na yam kan chang ba ya de du mapan di ko da mi tawi adu ai bodi worim ba yai hai bi ne kan da akoi huji maitei kambu ga ta yellow mi ta in short khare na akoi gi maitei na ga hai su khetang mi na lon ji si pan ba da huji di wakhalam channa ba kambu ju yaw ba ba adu yellow mi da hai si maitei na ga si ni mapung na moina mayam na masi ani punjang gi hai di khanari si kuki khanari gi su maitei ga khana bani kuki khana su naga ga ni ko atai kanglup de na mirai je ba na jade ba khanari ba ni se yellow mi da hai da ani ji khanari ba ni si punjal lak ba ani gi khut sabdarak ba kari mu fire khwalom ni rak ba aduga kari gum ba khara akoi gi thong manana chamin na bagi takak lak pane haide handagi hanagi yengna bada madai da kana ma si ma thingkai dia ti ma chi thukai dia ti ga si nakan di formula ma mi tholam ngane ba ma madi punjal lagadi ma pang kan gi doine ba madai ga sai gi koi gi gom melu india se yam na ko yam lu na khane deep state adu yam lu gom melu india ai loi sambam ne ba amai loi bui to bungam ba koi gi angam ba gambu ne moina sana da na khotna loi to moi gi lila yaw bu na bu si yong chang ne tro la lo sin ya di mi ku bam da press conference something to boda aha adum lo sin ni ke no suk no mai ka pa ami swa thak ju press conference something to boda ne si gi smai to si gi het to lam hen ba mi si lo sin ni hai boda ne loi han jan ne ba adu si go melo india se ko ne hai se khoi ne yam ne hena kano gi icham cham ba common people lam na khang ba ya lon da ni ko hai se khara lai lai su hai ba mi gi khara intellectual sar kan dam na yam ludar gar dil adu na wa phom le re adu na ko akoi go melo india hai se yam samna masina sana ba su masine ba yam sanai se ma di kang sing jam da pulan be ati go melo india gi di kan manar da di akoi me man da di moina kano tok de ba khoi gi moi gi sana ba pam de moi wa khan da ja khoi ji khoi gi sak chu se mongoloid stock we ba masi jai kenogi china rongi sak man bugum ba man bra adu ka do no ma khan ba haidi china ra india ga lan tong madam da su akoi gi notice thadu chakki madam da china na notice da bom thada bidal la dak da thadai dena ko akoi sida di china ju thada ningdam ja na bom je moi sak chu mana mi si ne ga moi ju nuksi bi bra khang dre ko adu gi china gi apprehension da ma leiba anytime china ga india ga si lan tong no yam ni na hu ji sai geopolitics ga lang nei do myanmar si da khongnet pham boi ba lan gi khuchu khulai european khamdo khamin to ba ja chok tok kin to ba dam ni na adu na khoi gi kaladan project ga do ji india na whole expenditure pu tho do rin na adu ai kaladan ge koi le ba la lo ba brahma gi la lo mayam da tok thok pi ro hai da myanmar gi ka na mayam phangram ne ba mo india to na ko adu ai da alpha ai gumba ene sen gumba india gi la lo bodi mo myanmar tok thwai kan myanmar na tok thok ngam mi ge ngam de ga dum pa khum je ja ja khum lei ne ba okay ja adu gumba mayam da na hu ji manipur da le ba kanglu mayam ji da chiga na phon da handak
hana mai ti ga na ga khana ba tom bodo madu ani mang na khagak e sidi e koi si khana ba ya ba na te khaji khra ga makeup thol na koi khra ga punjan la ba koi khra ga nusi ne ba la pa se masida so thugai na ba gi la long so ano ba la long ama hana gi la long du ba da ano ba la long mai ti ga na ga ga setok na ba khat punjan na na ba gi la long so du mai mathang mathang chathar ba da yaw ka ne yaw ma ne sen ba hol ma ne ha ba phom de ne tham jin gi okay sir tungan tungan makha tana khoi ki division ki post lakna bi damakta ano no bala long to bagi process so horam bayai habe ki thajab to lei habe ofun thambire aduna hojik si lai diba current security measures ai tari si mayam sina tung da tholak da ba attacking hai tare tholak tabdi oisanu aduga khoi gi kano do bayai security force do bayai natraga civilian do bayai sukma mayam seida hill da tam da suni da kar oi aduga hill da hojik lai diba security measures se masina sufficient oi bra habe so bo hangam su hange tatana su koi gi ba violent activities se mayam ama koi gi thok pandana aduna civilian life to suni koi disturb tawdana ma law and order si koi gyam strengthen oi ba oihan ba madi oihan ba gi tangai phatab de adumak leine hai tare masida marak ta koina ho bosi sum uraga lei besina marak moira kan pam da ba thawdok se dum thok pagi paus tari hai tare aduna oja pose sab like oja ten takna swai mtang di kamaina closing de ma win thambini oja sorry I loy winning we ado kero ne masi kem kana we horen pung nipa ma khai da world cup lei ko Argentina ge Egypt ka world cup se si ji khan khala ba mayam adum loi chang ani ai ju horen yeng du ne wai wa na ji ai na hainin ge poti phagi ne ta ga ju mi gi public ke perception ne je yam thu nu hong mune nga tang gi irang dum ko ta wi ta dum sat khini akoi se discussion ngang bai wai ne ko but ultimately akoi gi ngang ne posting ne kai de reflector ke hai ba kan di nga ki harau ba nga ke nungai ba dum ta om sat khini hai ba na ji ngi sna awa na war le ni nungai gi ni ko ultimately capitalist me hai tare acho so ba chen jaw pai ba sing nungai gi ni wa ba sing akoi gum ba mi cham gum ba hai sing na dum war le ni that is the fate of Manipur for some years for some time so my thumbs again okay sir